Bukle English Medium High School Arta Engkoi Rap Hokachok Rup Tamil Asainkan Alira Lonpen Katalon Pon Uthalang so hawar along pant lunkan aning ke hang abang pubang Pietumpan isi Abirta kemi kolong siir po studio kimi sahem tangkupon Dong muka resenca aklam along Karbi Pharma Stations atumpen ingdeng krini mahangatek ani mesen pen katalon pachunpon Lang per MC konsensi ke parlopon Bukla English Medium High School Arta ningkan ingko rap hokachok kedamtang matizoni pai trok arni pen selabangso rup talin ke talon pon pangcheng pon si matizoni pai trok siarni anmang ki radamai pistami padopon matizoni pai trok siarni adab por malom local MLC mati EM mudram lektistami chitong dun si lothan bang apen chenglok labangso school ng Charlie Bomb aklin so maratum pen armu cheng pon si mati culturally ajai mixtami pedopon Mathisong ni pai trok CR ni labang surut taling kacu pona malong alihaman pen division EM Richard Stokbi MLA Dorsing Ronghang KACC Deputy Speaker Ajit Kumar De Langper Local MSC Mati EM Mudram Lekte Bukula English Medium High School Principal Lapen Bukula Police Stations OC Nabajiddas atum pen chenglok ka prek man pengidumda chitong dun Bukula English Medium High School along sami prabjin pen side stream sami padeponpo Lapen School building upon sami prabjin per kikim kerang ponji upon sami siding ponpo busi EM Richard Stokbi pen rada thenu lamchak ti chakpon Poloni pen sarhoning ti Karbi Longri Abirta Mathizong ni Petrok CR ni Mizan Karbi ang lang wathal langso kolong siir pu studio sahem kimi kang pupon Charsi kan sa ato sang PRT sintong people ka sahem pipon ang malong alikaman pen kakausoliti Chandro Singongan lapit ka prek man pegidinta si Donggo Labang so studio sahem kimi kang pupon alam estang din alikaman pen bilang samit jumusan na alam hangga jumi konflik Artanikan phopen chenglap artanikan thongkep abat atung pen sami kiluntikan atung abang pubang piatum ni hangpik lason si wothalang su hawa along pen sami kiluntikan atung ning hangpik atung do boyfit sami Halloween adimalong sami ka Charlie Damji aphans warsai kawi lapen kisum pen thekdun longsi labusont lunki kan aning hangatum aphans joy kipen mati tibok happen warsai kipi ponji aphansi kolong siir pu studio sahem kimi ipupon lopusi sangpi aruti chenthong pi pen pachini pon Lasi kilum kikan aning hang abang pubang piatum jongsi ameng estabun sining hang liputangti warsai stemi non penamat stemi piponlo lasi jongsi kumane abang pubang piatum ameng estabun sining hang liputangti contact number 8822187772 along humri ingnon pusi sang piaruti chinthong pipen pachini pontu hongkram ben longki rongpi Karbi Longri Abirta ada keding nanti lah kamu kemana kok? Nilai tu long sih studio lagi nilai tu kamu pun ceng, abang abang ceng lagi dong kamu long 2021 ni kan March 13. Kalau dah kamu pun bandingkan isi ke pergi itu dah ke, pasti kuda dah pisah ni buat orang solong dah kedang sot, tapi buat orang solong hidung kita kan ini smart lobik, buat orang hidung dongkan juga kita kan ini elektrik masih itu nama kapon lo dongkan buat orang solong dah dote, nasong tadi kita kan sosial kan ni pun siapkan
Anso se ang song agang tu yang dengan dia kan sini di dalam masuk studio ini tu pun lo lagi dong kami kan ke wata langsung kanta matapon film kang pun jipan lo nada kan kusami non pun along kape kami masuk studio kang pun jipan itu musik pun ikon lah non wata langsung lo ke admission ke entang lo son ke abela non admission ke enji tu kami form ipon tu pick lo bang ikoi bang form ikan lo once kami lo dah opening ada lang lo si kado kami tu dah opening tu lo te admission yang pun masih dili tu kami kong ikut lo lagi non Monday ni penting tu labang so studio long ke kan dance class memang check pun ikut lo lapen dong kam long sami nili studio long 45 students ke lagi regular ke bang boy ke kan kejar di longji age kan lagi western doji lapen Indian classical kathak doji lapen Indian vocal classical lun biru na tu kasi western na tu bangke la hip hop Bollywood urban dance street dance lahai ang bangke la Monday Tuesday and Wednesday event hip hop lapen Friday and Saturday bangke Indian classical kathak dance tatu makan siapor people no lapen Sunday ni bangke vocal Indian classical vocal lun classical na tu kecari ani ke ham ke lagi Sunday apor people Konarta pen non ada permanent kita ci abang tidak kita kita tu duna na kita kan pun kita kita prank pen kita na tu ala classical na kita pun kita ke hojai pen lapen western na kita kita mah lapen ancut kali aru itin mate aje ko jom lang sini tu kapre kalau western teacher hang pun memang workshop class master class lah di pon ini Konarta pen Konarta an sinang itu meladak admission ke accept nih bro. Ningkan open ke accept lo. Ke kan non western classical lo anda ningkan open ningkan homecare. Lapen ningkan homecare pen apa atau mapan naik kumine la fitness apan ke kan jumba lah hai bang chip lo deh halan bang ke target. Kedantang madisoni pai trok arni dok muka krisensa aklama long Karbi Farmer Associations Chiheben KFS song ajungpen ingding kuini mahangathiani talon pon. Labang so KF ingding kuini mahangathiani ke talon pon along sami. Suklem sudam sai sutiki pen ali kuson pen sike longji mahmate ali kuson pen sike dupon thegji ma pu alam sami thanchi mumpon. Karbi Farmer Associations mahangathek ingding kuini ke talon pon along aluhaman pen Karbi Northern Council Chairman Raju Tisu Lumbajong MEC Joni Timung Khorsing Teron Samsing Hanse Lok Singteront Dokmuka Usi Santos Kumar Modi Pencing Lok Kaprek Manping Labang so ending Krihini KFM hangathel ni ketalon pon along sami kacuti ki kacu phiju alam lapen longli phelang alams hai hui sami than paripon pirthelong ko sonben si sai chuti ki pen kereng unjima pu alam sami Khorsing terang pen ra thumphan than pa chini ponchu lapen lai ki claim ke dam ki mi senji aphan pura Samsing Hanse Longsing Teron atum pen sami sai kachuki chu pheju ji mesen alam than pa jumi ponsi engdeng krini Karbi Farmer Associations mahangathek mesen ing samjin pen pachun pon dok muka pen waisong terang koloni pen sarhonati Karbi Longri Abirta ini di dalam desa kita sangat bersekat kita tahu kan lapan ini tu kenang bisa teman geding teman sedang bang saintis teman sedang ini kita kan governance training lapan nane angkana training kami lagi pondolo lapan training kita dulu lapan penan department pen sedang ini hotel lupa pen cenglo ingki pen cenglo di asu pen cenglo bukan pen cenglo penang itu orang yang masih kenal kita jadi dulu bahkan musuh kita jadi as answer say ke mana ni sedang mereka dulu terus kalau akhirnya itu sedang mereka otoriti itu sedang menasihat itu di musim ini kalau sudah speaker akhirnya kita jadi ini kalau nak cakap cakap lah perkenalan perkenalan sedang mereka itu nasihat dulu ke mana ni sedang nasihat dulu kami itu bisa tak kalau ni kalau turun lagi kenal itu masalah apa sih tak apa